Uyabona into eyalimaza abantu abaningi ilento yokuyithandisa, lento yokuncenga, yokuzama ukufitha in. You dim your light so others can shine. Iyokulimaza leyo nto. Lento kungabazi ontanga bakho, ungabazi abangani bakho, ungabazi abantu abakuthandayo. Kunabanye abantu mfethu abasempilweni yakho uyobasiza wena bangeke bakusize. Oyo contributor towards them bangeke ba contribute towards you. You're trying to break your bread with them. Bona they are praying ukuthi you starve. Yayibona leyo nto leyo. Bazi nje abantu abangakuthandi, bazi nje abantu abangakufuni, bazi nje abantu abangekho kuwe. Ngalokhu uyithandisa lokhu uyincengela, ingakho bekukwatela bengakukhulumisi. Ingakho njalo behlangana bebadala bahlangana ngegama lengane. Uzuyibuza umuntu ongazonda ingane engakani ize nikhulume kabi ingane. Nihlangana impela nibe yimbumbe ngengane. Ngabe khona uthi hayi man, ingane le. Mangabe i-wrong asiyiboniseni indlela. Ukuthi nje kunabantu abazokuzondela impilo impumelelo yakho because impumelelo ayinga age. Ungafika ube so successful more than people that are older than you, and what you receive become hate. Not ukuthi wonke umuntu okusmayelelayo uyakuthanda, wonke umuntu it's not like that. Abanye nje baya-accommodate because they are trying to study you and bafuna indlela yokukwesa. Kunabantu abangaselebrate mfowethu makungenzeka iphutha ngami. Kunabantu mfethu abahlela abalinde ukuthi bafuna ukubona i-downfall yami. Bakhohle ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo nengimthandazayo udeka itafula phambi kwezitha.